Sir, mga kano nga nga malpas daytoy lockdown tayo nga daytoy. Ay, di tatihan tayo nga ammo. Siguro no bumaba ti cases iti daytoy nay COVID, mabalin siguro nga ma-cancel daytoy nay lockdown. Di ba, sir, nurse mat lang ni bakat yu jay hospital? Awon, frontliner mat lang iso na. May isa na nga nurse nga agwo-work jay hospital. Frontliner kayo gaya mga duwa. Very unfortunate pa man nga nagka-sintomas iti COVID sa nga na-ospital ket orayan mi ti resulta jay test ti COVID na. Hopefully ang ako nga mayat nga negative nagrigat. Ang kami pa nga nagkit-kita ti mano nga weeks since lockdown. Kumusta ti recreate na amdad ta? Hello pa. Ito medyo kapay lang ti Agos ko gab. Medyo okay ak matad pa. Bubuyak na ito pictures ta idi high school ta. Una, throwback memories. Makapalagip ka na. Makapalag-an ti rig na. Malagip ko pa idi high school ta. Ado akin crush kalyab idi. Gimawan lang ta ti jowam pa. Turpi ka gamin. Oray, kung dati Tagalog nga, palay na nga ang lumalapit, ayaw pang tumuka. Kung nakaroon ti bagik pa, ibag na lang ta kumaringking ak hindi. Otherwise, baak kaaging ganatad ta. Sabay, awan ti arrange marriage, ay, di oxygen ko. Karating lang dito oxygen ko. Sabay awan mo ti arrange marriage tata. Paamok ang busy ka dita. Han mga jay silo sa ak. Ngam, han ka nga makiful flirt kada kita kakadwa mo napipintas. Na naka-duty. Ma, ado ti napipintas ngam si kalata ti kapipintasan. Siyempre, uri din makalak ti talbos ti sayote, kan kamuti, napintas sa klagta. Ngam nagutot ka, makalagot hininga. Hanman nga jay gwapo ka, ngam siyempre, maapil ka ngay. Okay lang man pa, basta, siyempre, han mo nga liplipatan ti ko ti agpre nga kinanayon. Ay pa niya dyan nangyari tatay dito checkpoint, nakita kay Genius tatay. Kastoy ti nangyari tatay gamin. Hello sir, naimbag nga aldaw yu sir. Pasensya kayon ati taktak nga mabalin nga checkpoint lang, mabalin nga i-check may apo ti kargayo. Mabalin nga bumaba kayo matlang sir. Nay, lastog ka ah. Kaya siguro, kanya dumano natoy ka ni General. Agal-alwad ka ti bang-banggaam apadlay. Hanmat nga kasi sir, bali araramidot lang ti trabaho sir. Kunam siguro, makita ma. Adi kas anong tupay ngay, nuhan nga nag-comply pa. Ala, imbag man ta kung nag-comply dahi ta civilian. Kas anong tupay ngay, na iso na tinapalto ka. Sir, pangasyo ag-comply kayo. Kunam siguro, mabalin ko sa paikat ti serbisyo ka. Kahit mo. Siguro ka. Ulitak manan sir, inayadan yung ingato ti imayo, tapos agpaklap kayo sir. Awan tiket na nga madangran dito sir. Wada paltog mo, wadamat paltog ko. Kahit mo ta agdraw ta. Ala pa mo, mangko mo ti aramidak no si katinapaltugan. Apo kunak no gibus ti biag kon. Ngam God is good ma, God is good.